Mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TV GH so wofre me adwoa searching ebusuafo ye nyina yehu ensem a ekoso e wo Ghana hanom abranti a wofre no Abu Trica a ofisu aduru boy no gini din yende onye sika yende ye nyina titi ni din e wo ye mpapem ho no na ende ne ho aka adwamu ene Ghana fo e kire se Abu Trica edupi abrofo no ntino omo akasa hwehwe ne nsem mu a prosecute ne de na ma abrofo nso omeje omo nko na oman we ne yetimi no yenim se yankopon ehye da no de ehye yen politicians ne nsa se omo ntiti yen yo sedan yo yete Ghana hanom e na Russia ni abrant bi ebedi nkwasiasem e wo Ghana hanom ono sa abrant no ye ni tumi se ye bekwa kofa no abe prosecute ni wa hanom na emom no Ghana ni te hanom a abrofo no kra no won ye omo no omo ehwehwe mu obroni bi meka asa ni sika ayira e na obroni bi meka asa Abu Trica afrod no enso Ghana fo mpanifo e kire se Abu Trica yo krofo nti American fo mefa no enko na ensem we beto odwa no e na suadru youth no omo abomo homode papa akon e de ama Abu Trica anytime oba court bi omo di nachi e na eba na ende ni busuani abekasa e na o kire se Abu Trica no NDC fo emfa enye no because na onim se wo sika nti no de opebia na oye almost oda suadru ho e na kire se campaign oye ma NDC nye campaign ketwa na yankopon no obia okaseti a NPP aban no ye campaign de ma John Dramani Mahama bi yankopon no bedi because John Dramani Mahama in 2016 yankopon no saki no enti wo bia wonsa wom sa John Dramani Mahama ne second time wonsa wom no de yankopon no obeye no wankasa wompe wo Abu Trica wo ye campaign de ma NDC no ende NDC fo no mo san so twe aboso in fact NDC fo no mo tamodo akoma US aban so mo ne wonko nti abranti bin sama beto bia wa kire na dwen yenti ese ne nsem no esi ekoi Abu Trica de ono ankasa na waso ni seed na omode ye no se akwada wosiso na yetufu na se wanti ya okwanti ade because Abu Trica no ankasa no omma no ho so ntem kora ketewa oba wo ya nwade empanifo no mansa na wo ba nti na wo se wo tobo you raise yourself too much to the highest degree na nkofo ntiase kasa okuta MPC ministers no kra wo nkuta bi enti better na yanim ba wo so you this small boy you finance for a whole MP to come in power one say so do woman na o finance man na o buy obedi NDC woman one say o mo na masa push no mde woko so ye NDC enti wo twe youth no omonto man NDC now you say NDC ba mo ma be ma post but say mo buy chata wale ni medical ni akomo mo post Mr Beautiful eni akomo mo post abegu Santana nkwase afo nko a eni akomo mo post comedians eni yamo mo post wan wo die kakra na wo so akuta na ya ansa mo wandi o ya san ade wo ko extra de till the one my US for wo ko twa best 10 years na wo beba no na wo ko na wo buy wo beba no na wo ba no sen why aside that until you lose your properties hwenkrofo na wo hwe wo right now they are all crying because of you because now woman we aduane abom Abu Trica it's about time we say Ghana youth mo so gina mo na so then think wise na NDC they have nothing better for the youth they came to deceive the youth until on be super luxury cars no say on be yi mu cars apie then we track you with the chances numbers timu amuntu am car duties na mu we cars outside the ban wo ho no na interpol aba ofie wo wa na ebia ne aba ofie yes ya wo car we say yes ye may inspection because o man car no ma track dada and we say car na kasa ni say story car ne abecho mo ndwene na Ghana youth mu jimi mo and yeah hospitals schools acquiring everything was done by MPP government but still they vote against MPP so you want me to come and tell you say we are jimi for wow MP say we are jimi for we are krasini we are jimi for we are bopi next 4 years sanko di line na sanko to mama Sam George ni dim if you say what you tell from muti ni ho no na adwe da mutirimu na abaye otan na mutan ni panti mama kwase ampani we a ase wo ma ya tai abedi manim se o meye MP aboyi ohu na ase wo mafunu
As a fufu na ade so ukọ ba bi gambe ya be kasem ukọ nkrofobia kura as a fufu a yata ade so a ehuhuru hwe se nipa wi etim be gina bonten e kasa te nipa anyhow no watena prampram atimi ahwe kwasiampani we nim se mikodi lai adan ya nipa na one ne gina no gina for MPP di munti se oyew se onyew because of se nipa no onimo we akoye ayiman ya last me interview ro ha Ojina wa MPP di mu onimo pram was very intelligent guy. Very, very intelligent guy. But unim ye dia. It's a guy no kojina NDC di mu ko to man. Almost say identity no kojina MPP di mu. They vote against him. Wa kojina MPP di mu, but enam no ka say hospitals ni akwan no na nad no mampanikufo ana ayi ni na onimo pram. NDC nya ahwu ba adentia. Ne nkwara bremu no onya ne ma me bi ni papa bi e wagimi e ka kire ne se MPP for ya kan for party enti men ko don ne party no ana adi ntrimu a enti sa akan sem no ana adi ntrimu dem enti ohu akani bia se ne tamfo enti onimpa se ono ani nua na ogina MP no a ogina for MPP di mu no oye ni nua o a wonim one ne kakasa baako a esan se ni para ko gina MPP di mu tru hu se party MPP no e ya kan for dia but doctor onu wa me a ni be di party no ya kan ni Monmini say nipa dwene na next time ukoto ba na se MPP mpo na wonto ma na enipa foforo promise na woko no enipa foforo timi kokudne bia oye NDC di mu se majiminti monto ma se enipa foforo na oro so ba na oye NDC di no so we dey mo fe se mo de mo be ko so tamu jimi ni mu a na mo se mo sesa na mbedi NDC na chi a enye problem monko so ba monto oba ne ntia Sam George mfa mo be foforo oye NDC ni eni mo mbeto asomu ono medi matem esese mbeko so masa aboa yi a ase wo mafu ase afanze abe furu no abe oju abe na abe bere pa na rebo ho sa na ju a o se ye ni furu tie no Sam George abara bo naro no na mo sori ya masa atra na kwase we ya kwatena Trica na o se di ni mu pampam fu na atam because wo na asa ko to ban man so ma ye MP se nya wo a konti parliament o se nya wo a konye minister on wo jimi asiampani mu jimi mu wi a mu be sabe ma cheke chese mu nyensuo no na ya mu be tra bonte se mu nyensuo no ya mo se mo se mu ni mu na ye me na me ye bo ho ma wo ni pram ho ya mo se ye ne me ye bo ho ma wo siafo a mo de se mu tiri mu se mo de mu nchenji madwene da mu bi no enyensafo na wo mu no ana wo mu do mu hu se da bi ye pe NDC obakwati a hwekon mfa to ba ukwa Shanti region no ma hwekon mfa to ba yetimi to aba ema presidential ma we ni ato skirt and blouse ema we because who say nipa we wajimi omunum se ye omon fa ho so mpa MPP na nipa na wo gina no MPP di no wo gina but the be gina wo NDC di mu no omunum so obetima adwuma ma wo they vote presidential for MPP and vote MP no eti obetima to presidential na ma wo NDC na wo de muslim de madane mo wo NDC na mbu ayo no but MP, no, you can vote against MP. But presidential, no, but not to about the amount of president now also no. Oh yeah, NDC, you know. Not parliamentary. What to about the me say oh Sam George here. So this year the no no problem ho. Allah lie. Ya nemo. So utimi beja mo take say who can say and kwasasem no twa say throw in na for your party be we power there. We are here. We are fully prepared. You, Sam George. Yeah. Whoa. Ubabon sem pama ye. Ubabon sem. Nyamia ya dum wa obamon tele kasa asem we. Ama ye hu se de we ye nna no. Enne NDC ni bia be kasem bia kire MPP abe twento to MPP so a. Ghana ni bia wo dwene se nipa dwene. Ebe bi hu mi ne hu se mo ye ntorofo. Because asema mbae 1 year new and some mo kafa MPP hu na no enye no kre there is no single evidence matimia and some mo kai matimia prove Ghana for not one single evidence everything that you said no mutimi prove one single evidence one Minia Arin, God bless you. Minia Barbara, God bless you so much. Kiss smooth. Thank you, God bless you. Enti, yanko, niyan for your next video. Namon traho. Non ken kwasi asem se nkyeremu a namon traho da bia.
na yen me ametie die me ne mu mienu die ye be koso se ya mo saa ni ngofo die me ne mu ye be chia yam se ya ye be kire mo se yes mo tena ehɔ no ma mo ye funtaban mo sesa musuban na nye saa na eto aba nye saa na eto aba